Reka nongere mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2025. Wayi ikaze ku muyoboro wacu wa Dream TV, akaba ari umuyoboro w'amakuru agezweho. Na makuru rero uzajya ukurikira mu buryo ubugezweho gatanu kuri gatanu, kamenya byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arebana na M23, ingabo za leta ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ku mpande zombi, kuva rero M23 yakubura imirwano, ndetse ikindi kandi ikaba irimo iragenzura ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo imijyi ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru aturuka muri iki gihugu mu mutwe wa M23 na makuru avuga ko hari umwe mu basirikare bakomeye witwa Colonel Kayina wahoze muri M23 wamaze gusubira mu ishyamba. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo mu yandi makuru ivuga ko ingabo za SADC zizataha aruko umutwe wa M23 wamaze kuva igoma, nkuko tujye kubirebera hamwe ku buryo ubu urambaye. Se rero M23 izava igoma ibe rero yarekura uyu umujyi, nibyo kwitega ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi batandukanye bakurikirana ibirebana n'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Colonel Innocent Kayine wahoze arimo ubasirikare bakuru b'umutwe wa M23 yamaze gushinga undi mutwe, akaba ari umutwe nawo ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo mu mpera za 2012 ubwo M23 yigaruriraga ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo umujyi wa Goma, Kayina rero ari mu basirikare bakuru bari bayoboye ingabo z'uyu mutwe. Muri 2013 kandi ubwo M23 yirukanwaga igoma n'ingabo zirimo iza SADC na MONUSCO, uyu musirikare yahise ahungira muri Uganda, ndetse mu gushyingo kwa 2021 ubwo M23 rero yuburaga imirwano, uyu mugabo ari mu basirikare banze kwiyunga kuri M23. Uyu mugabo kandi mu kiganiro yigeze utambutsa ku rubuga rwa YouTube yavuze ko rero gushwana kwe na General Sultan Makenga ukuriye igisirikare cya M23 biri mu byatumye atongera rero kwiyunga kuri bagenzi be ku ruhande rwa M23. Kayina kandi Colonel cyakora yavuze ko nubwo atakiri kumwe na M23 hari abana berero bari kurwana muri uyu mutwe wa M23. Ngo ni mu gihe kandi M23 kuri ubu ngubu emeragenzura ibice byinshi byo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Colonel Innocent Kayina nawe yamaze gushinga umutwe nawo ufite umugambi wo kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo, mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Forces Nationales pour la Libération du Congo, akaba ari igisirikare cy'uyu umutwe wa Coalition cyangwa se Coalition Nationale pour la Libération du Congo. Itangazo kandi uyu mutwe wasohoye kuwa 30 Werurwe ryerekana ko Colonel Innocent Kayina ari we mugaba mukuru w'ingabo z'iki gisirikare cya Forces Nationales pour la Libération du Congo, mu gihe kandi umuvugizi wazo w'izi ngabo yitwa Major Kaseleka Endru. Muri iryo tangazo uyu mutwe bigaragara ko ufite icyicaro ahitwa Aveba mu ntara ya Ituri. Banyiraho bavuga ko kandi mu byatumye bahitamo kujya mu ishyamba harimo imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba budarajwe ishinga n'imibabaro abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndanga agaciro. Mu buryo kandi Kayina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo kandi bigendanye na ruswa, icyene wabo kugira aho cyangwa se kugira abo ishaka kwiyegerezaho, guta muri yombi abana mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Uyu mutwe kandi wagaragaje ko hakenewe ko abanyekongo bahabwa serivisi mu cyubahiro kandi biciye mu miyoborere myiza. Ikindi kaba ari ngombwa ko RDC ivanwa mu bibazo irimo biterwa no kwikunda rero kwaba yiyobora. Kayina Colonel yashinze muri cyangwa se Kayina yashinze rero muri Ituri umutwe ugamije kuvanaho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi mike kandi Thomas Rubango usanzwe ari inshuti ye nawe ashinze mu ntara ya Ituri umutwe ufite gahinda cyangwa se gahunda nk'iyo yise Convention pour la Révolution cyangwa se Revolution Populaire kubirebana n'aba bagabo bombi. Ndetse ikindi kandi uyu nguyu we wahoze muri M23 akaba yamaze gushinga umutwe we nawe ugiye kujya ukorera muri Ituri, ukaba ari umwe mu mitwe igomba kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero leta ya Kongo yo itangaza ko rero ingabo za SADC zigomba kuzava cyangwa se zigomba kuzava muri iki gihugu mu gihe M23 yaba yavuye igoma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba
Kayikamba Wagner yatangaje ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zizava muri iki gihugu mu gihe abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bazaba bavuye mu mujyi wa Goma ku itariki ya 13 Werurwe 2025. Abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo gukura izi ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi zihanganye bibe mu mwuka mwiza nk'uko bakomeje kugenda babigaruko. Aba bakuru b'ibihugu kandi basabye ko izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu Kuboza 2023 umwaka ushize cyangwa se imyaka 2 ishize zitangira gutaha mu byiciro, ni mu gihe kandi zari zarahagaritse imirwano ziba mu bigo bya gisirikare ahitwa Sake ndetse n'igomba kuva mu mpera za Mutarama 2025 kuvaho M23 ifatiye uyu mujyi wa Goma ku itariki ya 28 Werurwe kwezi dusoje. Abayobozi bahagarariye SADC mu rwego rw'igisirikare bahuye n'abayobozi ba AFC M23 barimo General Major Sultan Makenga na Brigadier General Bertrand cyangwa se Bernard Vyamongo bagirana amasezerano yo gufatanya gusana ikibuga cy'indege cya Goma nk'uko bigaragara kandi mu masezerano impande zombi zagiranye. AFC M23 yemeje ko ingabo za SADC zizakoresha iki kibuga cy'indege zitaha mu gihe kandi cyazaba cyamaze gusanwa zigacyurwa kandi intwaro n'ibikoresho byazo bya gisirikare zigasiga iby'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo bakaba bacyura ibikoresho byabo. Minisitiri kandi Kayikamba yatangaje ko ingabo za RDC cyangwa se zitazahirahira rimwe cyangwa se zitazatahira rimwe cyangwa se ingabo za SADC zitagomba gutahira rimwe kandi ko zizava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe abarwanyi ba AFC M23 bazaba batakigenzura umujyi wa Goma. Agira ati ni ngombwa ko imihanda iba nyabagendwa cyane cyane iri igenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni ngombwa ko kandi ikibuga cy'indege gitangira kongera gukora. Urabizi ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye bigomba guhabwa ibyo bica. Abakuru b'ibihugu kandi byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community ubwo rero bahuriraga muri Tanzania ku itariki ya 8 Gashyantare 2 cyangwa se muri uyu mwaka ntibigeze basaba AFC M23 kuva mu bice igenzura, ahubwo basabye abarwanyi biri huriro gufungura imihanda minini rigenzura muri Kivu y'Amajyaruguru, gufungura kandi ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu kugira ngo ibikorwa abaturage bakesha imibereho n'iby'ubutabazi bikomeza. AFC M23 kandi yafunguye iyi mihanda n'inzira yo mu mazi mu cyumweru gishize. Hatangiye rero ibikorwa byo gutegura cyangwa se byo gutegura ibisasu ihuriro ry'ingabo za RDC ryasize riteze mu kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo nacyo gitangire kuba cyakoreshwa, ari nacyo izi ngabo za SADC zigomba kuzanyuraho zitaha rero nk'uko amasezerano hagati yabo na M23 yakomeje kugenda abigaruka kugeza kuri ubu ngubu. Rero iki kibuga kikaba kirimo kirasanwa kugira ngo cyongere kibe nyabagendwa ndetse n'izindi nzira zose M23 yari yaramaze gufunga zikaba zarafunguwe kugira ngo byongere bikoreshwe, zongere zibe nyabagendwa, abaturage bongere bakoreshe izo nzira ndetse n'ibinyabiziga bizikoresha ndetse n'inzira zo mu mazi zongere zibe nyabagendwa. Ku ruhande rwa M23 akaba aribo bakoze icyo gikorwa. Gusa ingabo za Kongo cyangwa se ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bakaba bavuga ko rero izi ngabo za SADC zigomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe M23 igomba rero kuba itakiri mu mujyi wa Goma. M23 rero ntacyo iratangaza kubirebana byatangajwe na leta ya Kongo binyuze muri Minisitiri Kayikamba watangaje ayo magambo. Akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikamba Wagner. Akaba rero avuga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zizava muri iki gihugu mu gihe rero abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bazaba bavuye mu mujyi wa Goma. Gusa rero ntacyo M23 irabitangazaho kubirebana n'ibi bice byose. M23 ikaba irimo iragenzura Goma kuva mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka wa 2025 ndetse ikindi kandi kabiri kugenzura n'ibindi bice bitandukanye birimo umujyi wa Bukavu. Akaba rero arumwe mu mijyi nayo ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero leta ya Kongo imaze iminsi ihatirwa kuba yajya cyangwa se isabwa kenshi kuba yajya mu biganiro hagati yabo n'umutwe wa M23. Nubwo rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakunze kwinangira kenshi katazigera aganira na M23 nk'umutwe
afata rero nk'umutwe w'iterabwoba ku ruhande rwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero uburyo bwose bushoboka ni uburyo bwo kuzagera ku biganiro, kubera ko nta bundi buryo na buke bushoboka mu gihe rero ibiganiro byaba bitagezweho ngo impande zombi zemeranye icyakorwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo bavuga ko rero bakorerwa ihohoterwa n'itotezwa n'abandi banyekongo, bavuga ko rero atari abanyekongo mu buryo rero bwemewe n'amategeko. M23 ikaba yarafashe iburyo rero cyangwa se ikaba yarafashe ingamba zo kurwana kugira ngo ihagarike ibyo bikorwa byose bikorerwa bene wabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi banyekongo bose batotezwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rero rw'iki igihugu. Gusa rero impande zombi zikaba zigomba kujya mu biganiro bakemeranya uburyo bwose bushoboka bwo kuba rero bahosha ayo makimbirane n'ibyo bibazo byose bimaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi bitandukanye rero bigarukwaho, murakomeza kugera muri kurikira amakuru yacu ataha.